Pemirsa peternak bawi ring Bali roh mangkin mapikolihan santukan pengerau rahina jagat kalungan akeh kerama Bali nampah bawi. Mejantan indike ucap mawasana ring harga bawi hidup miwah bawi potong ring pengerau rahina galungan pengarga bawi kauningin ngemaulan. Silih tunggil pedagang daging bawi ring pasar Badung ni ketut nonik mausang, mal nyane pengarke sampun memargi, dawak sawetara galah ungkuran. Kanan inucap sangkaning ageng nyane pengarsan krama ring galah ungkuran ring Bali. Pengarga bawi hidup nincap menjantan harga daging taler ngemalang. Dani mausang nincap ping kalih nampah bawi, kata nyane kalih kantos tigang ukut bawi, rauh mangkin kantos 6 ukut rahina. Panincapan inucap sampun memargi dawak sawetara galah sani lintang. Yening sayahang sareng kalungan sadurung nyane kekan tenang rauh mangkin dahat ageng santukan krama sampun sayan akeh medoi jina. PLT Kepala Rumah Potong Hewan Pesanggaran Anak Agung Gede Pemayun Ngowahin ring rahina redite tanggal 1 Januari nampah bawi kantos langkungan 300 ukut. Raris ring rahina somo nampah bawi kauningin penyatusan ukut. Asapunika taler arga bawi kauningin sayan mal saking petang dase kali tali rupiah kilo nincap dados petang dase 3 tali rupiah kilo. Asmara Putra, Bali Pos, Kuningayang.